Prirodnjačkom centru u Svilajncu ovog leta? Pa kao i svake godine neki novi sadržaj, jedan veoma, da kažemo, jedinstven doživljaj. Također u okviru te izložbe nalazi se deo koji je posvećen astronomiji, tako da se naši posetioci mogu upoznati i sa sunčevim sistemom, sa našim planetama, kao i mogu da pogledaju, na primjer, odelo astronauta, kako astronauta izgleda. Pa dobro, da. Sad, šta je, od pre, ko nije bio, eventualno, šta još ima u muzeju? U samom muzejskom delu imamo 9 izložbi u okviru stalne postavke, gde naši posjetioci mogu pogledati, na primjer, skelete dinosaurusa, zatim životinje Afrike, životinje koje žive na teritoriji Srbije, tu su zbirke stena i minerala, zatim geodiverzitet Srbije, replika mamuta Kike. Evo sad smo rekli to da u muzeju u tokom leta može da se kampuje, kako? Tako je, tako, u okviru već tradicionalnog letnjeg programa, gde našim posetiocima, pored naravno obilaska muzeja i Dino parka, nudimo i razne druge sadržaje. Naši posetioci moći će ove godine i da po prvi put prespavaju u muzeju u okviru manifestacije koju već par godina organizujemo, to je Noć u muzeju. Tada pogasimo sva svetla i naši posetioci uz pomoć baterijskih lampi obilaze muzej. Naravno, tu su neki specijalni efekti koji su tu da zaintrigiraju, pa ponekad čak i uplaše naše posetioce, ali sve to dobije jednu novu dimenziju tokom noći kada su sva svetla pogašena. Kao što rekoh, od ove godine imaće priliku i da prespavaju u muzeju. 17. avgusta biće organizovana Noć u muzeju pod sloganom Sleepover in the Museum. Pa dobro, to je baš lepo. Koliko je zapravo interesovanje? Znam da mnogi naši građani idu i deca vole da dođu u Prirodnjački muzej i koliko je zapravo interesovanje? Imate li ove organizovane posete? Ima li ljudi iz inostranstva koji dolaze? Naravno. Evo, upravo smo, to jest nije upravo pre mesec dana, završili tu prolećnu sezonu ekskurzija, gde smo stvarno imali veliki broj posetilaca. To su i vrtići i škole, kao osnovne, tako i srednje škole, pa čak i studentske neke organizacije. Naravno, preko leta tu je sezona individualnih poseta, gde porodice sa svojim decom obilaze muzej i mogu da kažem da nam je drago da imamo dosta posetioca povratnika, znači da se svake godine iznova vraćaju u muzej, baš upravo zbog tih novih sadržaja koje svake godine nudimo. Naravno, tu su i novi posetioci, a što se Zovene i Dino igre bez granica. Tako je, da. Tradicionalna manifestacija još jedna u okviru našeg Prirodnjačkog centra, to su Dino igre bez granica, gde naši mališani mogu da se takmiče u raznim kreativnim, naučnim i sportskim igrama. Šta je još važno da svi posetioci uz kupljenu kartu za Prirodnjački centar tokom leta mogu besplatno da koriste gradske bazene, ali tako? Tako je, da. Tako da smo gledali da imamo i ovu potragu za blagom. Tako je, da. U okviru letnjeg programa biće organizovana i potraga za blagom, gde mališani zajedno sa svojim roditeljima pokušavaju da odgovore na neke zagonetke, tako dođu do nekih novih saznanja, da još jedan vid edukacije kroz zabavu i na taj način na kraju osvoje neku nagradu. Sad oni koji su eventualno bili, muzej sledeće godine proslavlja 10 godina ovako postojanja. Naprimjer, ja sam bila, čini mi se pre sigurno 8. I šta sad, oni ljudi koji su kao ja, bili tad davno, pre 7-8 godina, šta će ih iznenaditi kada sada budu došli u muzej? Pa, sve te nove postavke, svi ti novi eksponati, naravno i raspored izložbe. Kad smo već pomenuli 10. rođendan, 10 godina postojanja muzeja, kako se pripremate za taj jubilej? Pa za sad to još uvijek je. Ostalo da kažem, ako vi imate potrebu još nešto da kažete našim gledalcima. Možda još da pomenemo, evo večeras, na primjer. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vam na pozivu. Pozivamo naravno sve one koji nisu bili, ali oni koji jesu bili da ponovo posete muzej. Velikom hvala još jednom.